ki khubor ka Bate CTV. Lawan Rashaphi taka Frank Motors. Visit Frank Motors or call 7045207973. MIT University of Meghalaya. Our admissions are now open for the academic year 2024-25. Explore our best courses, experience global collaborations. Apply today. Ka Grace Institution Bangalore ka College Puli Nursing ka babhatam na kabanta ki khna ka Meghalaya kala play ya ka admission minta. Dak jingkemen ka bakrao ka Shillong Lajong Football Club kala penbarang patba bakala thung yu Jose Carlos Rodriguez Hevia na Spain kum head coach berthamai jong ka club na benta ka samoi jong Islam Arja Apsau Arpsan ka Shillong Lajong kala khmirin tiru baka jingthung yu Jose kum head coach bala tebet ba ha jing ai jing hikai ha jing le kai football un sala ban kan ti ka jing le kai football ha kan ni jala Meghalaya Jose ude yoru ya ka pro license coach na ka UEFA Mat ubaladan yang jing tibet kapapala Arpsan Sleman IJ kai haki babun kiliang haka jing ile kai football hadian bulas tang yang jing IJ kai kum coach hakaleng jong Spain nolol kata Jose ola Shatungru kum technical advisor jong Arsenal Soccer School hari India nadu unai wiang Arja Khatsa hadu unai tung Arja Khan Rio kabadan yang jakat rekam hapunia hapadeng kini kisamai ula longru udkhat jong FC Pune City nadu urumpang Arja Khatsan hadu unai tung Arja Khan Rio Hadin kini ulalai no Minerva Punjab nak benta ke samoi jong Islam Arja Khatnyo mat nalor kata uderu ubaladan benta ban IJ kai ya kenhun jelak kai football junior but senior shushu Jose uderu ubaladan benta ban je jikirang jelak kai bagan sa jong hari India kabala mikmat hak FIFA Under 17 World Cup kabala long hari India House Islam Arja Khatnyo House Islam Arja Khatndai Arja Arpo Jose ula Shakri ya Shillong Lajong kumu technical director kumu coach bat kumu youth development Hakaba ulalaan Punjab ya ke klub haka lempung ilak kai jong Shillong Premier League bar haka Meghalaya State League House Nam Arja Khatndai. Hadin kini ulalai pat wan chimti saya ka Muhammadan SC nak bentar kesamai jong Islam Arja Arpo Arpwe kumu head coach. Dak jing chimti jong Jose kumu head coach bertema jong Shillong Lajong Football Club. Coach berbentar wa Bobby L Nonglai unsa chimti na kumu clear jong youth development jong ke club.